mwiriwe neza, tugiye kureba ukuntu twashushanya sofa muri SOLIDWORK. Iyo SOLIDWORK imaze gufunguka tuza file new part tukemeza kuri OK. Murabona ko ifungutse, nyuma tukaza hano hasi tugahindura dimension duhindure muri mmgs. Turangiza dufate plane tugiye gushushanyirizamo, urugero dufate top plane tuyikirikeho, niturangiza tuze normal to, nituva normal to tuze muri sketch command dufate rectangle, kuri kano kadirisha dufate urugero center rectangle tukirike hano muri origin dushushanye. Tuze dusubire muri command manager sketch command dufate smart dimension, tudimensioninge hano hejuru dushireho milimetero 460, enter. Tuza hano zoom to fit dufate iyi side nayo tuyidimensioninge kuri mesure ingana na 460, enter. Twongere turebere zoom to fit, tukande escape button to releasing dimension, tuze muri feature command dufate extrude boss bevel, tuze extrudinge kuri dimension ya metero 350, enter. Twemeze, nyuma niturangiza twongere turebere muri zoom to fit dufate iyi top plane tuze sketch, nyuma gufata sketch dufate iyi side tuza hano kuri convert entity, dukore back dufate this sketch dufate sketch tukirike kuyi tuze tuyikorere convert entity. Tuze muri feature command dusubire extrude boss bevel extrudinge kuri milimetero 150, enter. Niturangiza tuze iyi image result tuyikuremo twemeze. Tuze dufate sketch fillet tufiletinge kuri radius ya milimetero 70, enter. Niturangiza tuze dufate iyi side twongere dufate n'iyi tuze twemeze. Rotating iyi piece twongere dufate fillet dufate iyi side dufate n'iyi dufate n'iyi side twemeze, enter. Turangiza tuze tuyirebere muri zoom isometric. Twongere dusubire sketch fillet dufate iyi side fillet kuri radius ya milimetero 30, enter. Twongere dufate iyi side tuze twemeze. Niturangiza turotating sketch sketch nitumara kwirotatinga dukoresheje keyboard, urabona ko sketch iri kurotatinga. Sketch rotating, urabona ko sketch ya rotatinze. Niturangiza tuze fillet dufate iyi side iyi tangent propagation tuyicancel, fatira side twongere dufate iyi side for propagation. Full. Okay,
no previous, dufate this side, okay, okay, twongere dufate iyi side, tuze twemeze enter, okay, twongere tukande hano kuri isometric, turebe muri isometric tuza tumaze gushushanya, okay, twongere tuze dufate iyi face sketch, tukirike hano, tuze no moto, tuze muri sketch command dufate line, dushushanye duhereyemo hano, tuzamuke, okay, tumanure, twongere dukate kugira tubone cycle, turebere muri zoom to fit, tubone cycle, okay, twongere tubakinge inyuma tuze, okay, 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 tumanuke select, okay, niturangiza tuze dufate relation, dufate iyi point duhodinge control n'iyi point tubigire relation horizontal, okay, twongere dufate iyi point n'iyi line control, iyi murongo control hold, dufate iyi point tubigire tangent, okay, twongere dufate iyi line n'iyi control n'iyi line nabwo tubigire tangent, okay, turangiza tuze dufate smart dimension, smart dimension hano dushireho milimetero 200, shiro milimetero 200, enter, okay, tuze dufate kuva hano kugera aha nadushiro milimetero 200, tukirike enter, okay, tuze dufate iyi distance kuva aha kugera aha, escape, tuze dufate indi relation, dufate iyi point tukande control n'iyi point relation tuyigire escape, dimension iveho, kandi escape, dufate iyi point duhodinge control n'iyi point tukirike relation tuyigire horizontal, okay, turangiza tuze tuzuminge hano kugira tuharebe neza, tukirike control, okay, zoom to fit, zoom to area, okay, tuze dufate smart dimension, dufate iyi point n'iyi point tuhashire milimetero 30, enter, okay, dusubire hano muri zoom to fit tuharebe neza, tuze dufate iyi space kugera hano tuhaye milimetero 950, tukande enter, okay, twongere turebere zoom to fit, okay, niturangiza tuze dufate iyi distance, okay, hano ni sawa, tukande escape kugira ntuziveho, tuze tuyirebere muri isometric, okay, tuze hano kuri feature command extrude boss base, hano tuze kuri blind to reversing extrude boss base,
turotating hano blind, tuze duhitemo up to surface, duhitemo iyi surface, okay. Turangiza dukande okay, twemeze. Turabona ko ya sofa twatangiye kuyibona. Niturangiza tuze dukore linear pattern. Turi gukora linear pattern tumaze kubona sketch, turaza dufate linear pattern hano, duhitemo edge, dufate linear about this side, tuze tuyihindure direction, okay. Tumanuke kuri direction 2, hano face to pattern tuyemeze, tuze duhitemo hano kuri direction 2, okay. Dufate face to pattern, tuze dukirike hano kuri plus, dufate extrude boss base 1, okay. Hano tuze selecting direction, ni direction, tuze tuyihindure, okay. Tumara kuyihindura hano tuze face to pattern, dufate boss base 1, tuyikirikeho, tuze hano feature, turabona ko yagiyeho. Tuze dufate boss base extrude ya kabiri, okay. Dufate fillet, ni tuyifate, tuyikirikeho, okay. Dukirike no kwiriya, okay. Ni fillet 4, tuyikirikeho, okay. Dufate boss base extrude 3, tuyikirikeho, okay. Niturangiza tuze twemeze hano, tuze dufate kuri yes, okay. Turabona ko tutangiye kubona ya sketch dukeneye. Twongere dufate iyi face, tuze sketch, tuze hano muri isometric, tuze no moto, dusubire dufate line, tuze dushushanya line, twongere dukirike tumanura, tuze turotate, okay. Twongere dusubire back, dufate ka, okay. Tumanuke tuze hano sketch, dufate select, tuze dufate smart dimension, hano tu dimensioning tuhashire ho milimetero 150, enter. Tuze dufate iyi cycle, tuyihe radius ya milimetero 110, enter. Dufate this one, tuyihereze radius ya 56, enter, okay. Dufate this distance, hano dufate dushiraho milimetero 560, enter, okay. Urabona ko sketch iri full define. Dukande escape, tuze dukore mirror, dufate hano kuri line, selecting center line, tuze tuyishanye tugendeyemo hano, right click select, tuze dukore mirror, entities to mirror, ni this one, this one, this one, this one, this one. Nyuma niturangiza tuze mirror about, ni ya center line. Urabona ko ya sketch hano yaje, twemeza hano, okay. Turangiza tuyirebere muri isometric, okay. Tuze dufate feature command, dufate extrude boss base, tuze hano muri reverse direction, blind, tuze kuri up to surface, tuze dukirike kuri surface y'inyuma,
niturangiza tuze twemeza hano okay. Turabona ko ya sofa cyangwa se ya ntebe twayibonye, tuze dukirike hano tuyirebere muri isometric. Okay. Okay. Tuze dufate dushireho amaguru, dufate reference geometry plane, dufate plane of reference, tuyirotatinge, dufate iyi side yo hasi hano dushire ko iri kuri milimetero 30, dukirike enter, cha dushira milimetero 50 enter. Okay. Tuze twemeze, dufate iyi plane sketch, tuze kuri sketch command, dufate corner rectangle, tukirikeho enter, tuyikonvatinge tuyigire construction, yose tuyigire construction. Turangiza tuze muri sketch command, dufate cycle, hano dushanyeho cycle, then escape, dufate iyi cycle, duhodinge control ni cycle, dufate ni cycle, relation tuzigire equal. Okay. Relation equal, dufate this cycle control, dufate ni cycle, ni cycle relation tuzigire equal. Okay. Tuze kuri smart dimension, dufate iyi tuyereze milimetero 18, dukirike enter. Okay. Milimetero 80 enter. Okay. Right click select, tuze muri feature command, dufate extrude boss bevel, turebere muri isometric, hano tuze twe extruding to reversing direction. Okay. Niturangiza tuze dukirike hano twemeze. Okay. Dufate right click kuri plane, tuza hano kuri hide, niturangiza ya sofa turabona ko tuyireba neza muri isometric. Niturangiza tuze dushireho color, tukirike kuno kuri color, tuze dufate advanced color, browsing color tugiye gushiraho, urugero tuze hano muri appearance, dukirikeho dufate portable network graphic, tuze dufate muri screenshot aho twasavinze appearance turi bushireho. Okay. Urugero dufate appearance, tuze dufate iyi, urabona ko yagiyeho, twemeze save. Yes. Okay. Hano dushobora kuba adjusting kugira ijeho neza. Niturangiza tuze twemeza hano yes. Okay. Turabona ko ya sofa yacu igaragara neza muri SOLIDWORK. Kaba nabakangurira gukomeza gukurikirana iyi channel ya SOLIDWORK tutorial in Kinyarwanda, igenda idufasha kunguka ubumenyi buhambaye bujanye na SOLIDWORK. Murakoze cyane na